ovdje se govori, svi govore da su to kamikaza dronovi. To je tako staro i zastarjelo oružje da je to nešto između, kako se danas smatra suvremenim kamikaza dronom i onim starim krstarićim projektilom. Naime, nema uopće nikakvu kameru na njemu ili nekakvu vezu što imaju svi kamikaza dronovi, nego jednostavno se na cilj navodi GPS sustavom. Znači satelitskom navigacijom. Kao takav može pogađati samo fiksne ciljeve. A kamikaze dronovi su napravljeni suvremeni da gađaju i pokretne i fiksne ciljeve i da rade još puno drugih stvari. S obzirom da je to, ti iranski dronovi se baziraju na prastaroj kineskoj tehnologiji. Koji su, kad su Kinezi to prodali Irancima, to je već bilo jako stara tehnologija i zato su vrlo jeftini. Em se proizvodi u Iranu, em je to stara tehnologija, em je još kineska. Neki kažu da je cijena oko $20.000 po komadu, vjerovatno nije ni $5.000 po komadu i kad to sve skupo uzmete, to je tako jeftino. Upravo gledamo, dakle, riječ je o takozvanom modelu Šahid 136, dakle, na koji način se takav projektil navodi i kolika mu je preciznost? Dakle, može li on se zaista koristiti za precizne napade kao što to tvrdi ruska strana? Pa, relativno precizne. Naime, njegova preciznost ovisi o uređaju, o GPS uređaju koji je njega instaliran. To sigurno nije originalni američki, to je kineski i onda vam je preciznost otprilike kao što je GPS precizan na vašim mobitelima. To je stvari svima našim mobitelima. Kad vozite po cesti, on je relativno precizan, neće vas odvesti negdje i tako i te letjelice. Međutim, to je najslabija strana tih letjelica, s obzirom da se navode uz pomoć GPS sustava. GPS sustav se može ometati. Upravo gledamo način na koji se lansiraju ti dronovi, dakle sa pokretnih kamionskih lansera. Da, i uz pomoć malih raketnih motorčića i onda, zahvaljujući tim raketnim motorčićima, oni ne moraju imati velike lansere nego jako brzo postignu brzinu letenja koja je ovako jako malo, oko 180-190 km/h. Nakon toga ti raketni motorčići otpadaju i letjelica se nastavi pogoniti uz pomoć dvotaktnog četverocilindričnog motora koji pokreće drvenu elisu. Znači, to je sve jako, maksimalno jeftino na tome. A mislim, šta ćete stavljati neku bolju elisu, neki bolji motor na letjelicu za koju znate da će se samo uništiti. Da će pogoditi nešto. Išli su na... Koliki je domet takvih? To je dobro pitanje. Se mogu lansirati? To je jako dobro pitanje. Naime, svi govore, do prije 6 mjeseci, godinu dana, nikog nije bilo briga za ovo oružje iransko. Eventualno Saudijskoj Arabiji jer su oni dali Hutima to i Huti to koriste. Tako da sad ima jako puno podataka, mislim ima jako malo podataka, ali jako puno krivih podataka. Jedan od tih krivih podataka je da je letjelica ima domet 2500 km. To je teoretski nemoguće. Možete staviti gorivo, međutim taj motor je toliko jeftin, toliko jednostavan da on ne bi mogao izdržati da radi. Pri toj brzini to je više od 13 sati rada. Taj motor ne može izdržati 13 sati rada. Znači, taj motor možda izdrži 5-6 sati, to je nekih 1000 km recimo domet, ali mislim s obzirom da je u Ukrajini sve relativno blizu ili bjeloruske, ruske granice ili bojišta, više nego dovoljno.